Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori y'ukwege y'omwitongo unekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakire mbereria ankiomboke buya omoitongo kwaya eteira manye omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira manye omoitongo lakire mbereria ankiomboke buya Bwana kama jambo mabwelile mama kuko sali ngwani mabwelile mama ono ilanda kubuli buya yamuzi iwota itoko takonganya nebijuju nekingo keji wojise inonjera kwa gati biko woma kwa ayankwa nakonyara musubati ndoko gotebina baba ane byabo sambire tigana mangana yoko na goteba nango tugore bijuju kya mama bichuchu ne bika na makaya ibintu na mukaya ndande kingwa na bichuchu ibintu na mukaya igo nabo mine tiko nanda bwana ga gamuno musori bwe kayange utana konyora mugasori inde bona nabo mantete lakini bwana ga nkarenga bwana ga nyamuzi ga kibuya buya nkarenga igo agambere kina abayi bawo buya na nyokona iso Kuno karenga ndakwane ngatinti getingo tageti kwanza leyo mwana onepi utanyeti merembe buone agayi ganjaye no tana bakore byo bakora itukondi unless and otherwise gankwane bano lero iringa baterina enda isiko mugongo nyomba tikwaibo sitiri nabona ndete buone aga Ngetinga ntira kikanda ate ngokwanere elindo manye koiwa elindo manye korubuane aga mbaka chingoko chonzi manya nabo chitegererete nga tutakei noro digele mbaka chingoko chonzi chikumetinga oyere ono kale goto amache nane tongera nje bono chingoko chiamo kayone ora base gongitera chingoko Agia ke maete ana mangale nse wow Magawandra biande ngai gwa kabere ko mambi tinda korora nagenda nasuka kana chikukwani musani no material ne weekend na bwate aka appointment ga keiga abasani na bango bwata ngomanyete ona mo ikia sira mo ikia
Bono nkare kuira na igarinde murwaro. Omusinga kibono lero tata ngakibono boro nkorekana buno muntu obwate birenga die bingi. Ya. Ngana mangale mechi. Kino biro kagambinde. Naye angunu chobo mugaka munanje. Kugambira umuchi. Nyakoye gamunarega. Bono igege garure ga na ru karanste kirugeke. Kirugeke. Bono ige ningijire ko chiamune nsagara. Yani akari goteba ngatubwatira nenso yansemo ya to sel nyamusi. Na nyamusi korwa chita. Nona ya naboruche. Nyamusi omwana umuitongo. Yani okonyire mumurumino. Oya tari nyamusi. Kangunonya mumurumino ngaya kurusia beso chikororere produce. Nyamusi okwenda konda oreta ne yani orere omuisi omino chakire korengereri. Nyokamanye ko imukate be ngata gite kurwa ngagende amwa atige nyamusia yani we minje kurwa uchire gochia tima tinga ngaya soka gochia ngo bwatinde kuruma gandre ngaya chochi lakini njira soka kurwa ngo manyande wono naye nataka nkubuli nabura nyore nkabwata makosa ya naye nkoro no bwatu bongo bukorengere bura nyore nkabwata makosa Mboli okai. Indi tu katora bono nyogenda. Mboli ayo ndo tayori ke urai bu mangana ori. Enjire yenyoka kale ko beri umwana oyo iga nyamusi. Mati ndanyanja buya. Usibona ndabata inayo no kale nzemo yabo. Tata nje teyani nduzi oropi. Omanyete timanyete ngasabu kyo kare bwaka. Ama tukaya. Uso mwakoyo mugima kwa menyere bwonega. Omanyete nkere kiale gocha gonkuna. Anya naka akamoto koronkale nsa iga gakona kongetana nansa. Ango manyete nkoligere lyande paka naye bunga yaya. Aya na manyi ngane lakini bano Monako ne ndagira yo kamoko na kontito leraga iga nyamusi omanyete ikini yake mokiabo ntamaiti ngaya nkwebori ore ngamana na kuchibona osemwabora ninu na mokaya nga haninto mono munaye omatayimna mokaya manya timanyete onya gokale komoro kamokaya nje mokaya manyito anya ndiriere ige PCT angana kuchimama tali kubwatereria na nje ntabe na atigire kuchiabu na achire ase nenjo na ajete na kanga go kakamobe ona ngiore bwati sikurubwa nega nechi ngoko kuta kongera ma chensa iganga kaki nyamusi inko igweta lisina atere tenga na matuka lenga atatu ko igweta akatere sana nko rengia ngakonyenga kiyi na ye kwegure usekonye Buharo lidenganga iri ko tongo na ndenga iri ko limera gochi amatuka atatu njebona na kwa ile chiwiki ibere chiwiki echibere osire buone ga iga munumbati asirite ngo iboro mo enkwanye gokwanu ngasira munumbati buone ga iboro ororo erinde omwana ona ase kwa mukunde kerete timanyeti lakini ama chiwiki echibere nakoye ayogenda okundore omwana ona irane nomo nje buone gana bokomenya nande ndawanje buya pi ndawanje buya omwana one ayabona kendi enkoro yani kendi enda yani munekoye ntali korara nko nona tena tindi korara tumanyiti nayo nyendi libono obwato omwana agokorera liliberera liwoka anga naje nabo fire timu na fire na sene nje bono omoto omomo igone bwe chiwiketi nakoire ibe ajagenda orara nanka yigari gekundo keria onkundorere erinde obweni enkoro yani no bwete gomna nakwanire no ni bwete Akuna master yankunde gete mokaya.
Tanta banginjiti onda bengana nde koboko kwa mama gosendo koboko kwa mwisu njinde dengo tebi gata. Mo tinji mumuro kon njo mokogoti. Kabisa. Noroche nje nande nkwana kora kimbwate birenge libinde bibe gojaga noroche nenje magendro na ronte kitasi family yetu. Na maene. Tata nande kintu kende nje tingo kolera ting nje tionda kolera campaign nda kolera nyamusi campaign ngaru asi family yetu because no isiko gale singo tara. Abantu bakwantenga mwoke nikiolia bamurawa lenda basaya bamintu abatu asoma na barababo kiwe njomba. Baba isegocha goeta mama ikona. Bona tigana igura batebi. Bona mwete bakombolinga. Umuswati narale twaro litata. Omosera murabuse. Umuzungoli no yaralia. Mwisuko mino ndega omwake. Kobate yaya. Uli muka muro mindo mukaya. Mukaya na leta lisasi. Mwete no nje bono ngwete fra. Bona kingeta tego tenga injase. Inta que tengo kaninga incheno monto itabete nyamusi aberega. Pi sawa sa kwanda ndonzi. Uya kabisa. Tata nande kintu kindi kya kabere. Unyore na bwatu musubati uri na letega yi. Akangorera buna angorera to ngwaro chi bondo ko na lingino ni Nairobi. Ebintu birina chibasi chirina ko to bondo boli bwonsi pinyomba ga ngwaro chi kenta angorera akemuke bondo boli akatamana boro bwonsi. Sakubiri ne bisa kwevi Bona kinchende tengo tenga njara se familia ito pita hapa. Ike maana kia Yesu. No nje nyamusi no isoko morangeli mbo no ndo mochiboli aere buya kai go moboli nga mumro mino nere no ara ko kwa mamo mino na mo na kamati yao. Na ba ko tenga ki njiro mondo mwanjete. Nyamusi beka nkarongo etali ga no inde ya kanjara iga. Abako nyoranda kena orosi iri mukaya kandagera. Tariko migereria mitereria ali no mwana gwata enkore ndabuse yani tiga nje ni mwanje teguru ase enkore yani. Nataka uniambie jana na leo umekuwa wapi? Madam, nimekuwa mgonjwa. Jana nilikuwa mgonjwa nikalala the whole day. Sikuweza kutembea. Jana yote hujaongea. Leo yote hujaongea. Unadhania mamangu ndo atanifanyia kazi? Hapana. Mimi ndo ulitaka nikuje kufanya kazi? Hapana. Sina vitu za kufanya hii mimi. Ukamwaje? Sikuwa na simu ya kupigia, nimekwambia simu yangu ilipotea. Oh, na kwangu upajui. Madam, singeweza kutembea. Hivyo sasa mimi niamke niseme siwezi tembea, sivyo basi hata mimi nitashinda nimelala. Hapana. Haya, utasikiaje asubuhi nikiamka nikwambie kazi imeisha? Vibaya madam. Lakini nisamee, haitarudia. Haitarudia, sikatai. Lakini kutoka jana yote, unadhani nani amekuwa akifanya kazi hapa? Hakuna. Sijaenda kazi jana, sijaenda leo. Na umeridhika tu, umetulia tu kwenye. Ni venye sikuwa na feel poa. Nilikuwa mgonjwa. Hata leo nilikuja mapema, lakini mama kaniambia kuna mgeni anakuja. Ikabidi nisubiri kidogo. Ikabidi usubiri mgeni, kazi yangu ikwame. Hapana, sivyo. Hivyo wewe mgeni na kazi yangu, ulidhania kazi yangu si ya maana? Ni ya maana. Unajua nyinyi vijana wadogo mnanishangaza sana. Unang'ang'ana, mwingine anang'ang'ana kutafuta kazi, huko hapo unachezea kazi yako. Hapana, sivyo madam. Ndio nilikuwa mgonjwa. Watu wengi usemanga ni wagonjwa sababu wanahepa kazi. Omoitongo Ina koranene ni manyetebo lakini tingorora ebintu byo wodi yane ebintu byabo basibigo sirangire ngoko bandara abanyanyimbo guturubanyo kurubikana kwa murembo kwa nyara kobo kwerekewa sense mwenye machi meye bunge ya bobasi. The students are paid for the school fees in full, they are given uniform in full, and they are given a box to go to school. Aboroki wa ubarense scholarship ye county ya Nyamira komera neliko ewa maigiri uri chinchira abaranyara ko bagutugeka chimbwa cyabo. And as KMPDO, as all the unions, we have said that there's no amount of threats, no amount of victimizations or intimidation that will make us suspend this particular strike. Titori gochikogosereri gwa gotigo mogiro itogo ikariria serikali ya Nyare ko bage gwikirania magania itabanya gitari nigo bainakirie.
moitongo. Tata nalegen tuke nangu kotevi. Ase mochando ndochora ase familia yetu. Muswatu yo minto nere na nyaboke. Nyaboke nero siriri mama pi. Ogochoka kona gocha aka igokoranga. Igari ande boya sasa ogetokoranga chimbunjira anyo aru chirio already ase familia yetu. Ase ngenjo buna bonika. Tata ndochi na nyamusi steri morochi ngenjago ali butanga buna ria chirete gegatu sasa okede. Bonika yani ndochi nga buna bonika karone itera habugurugura abuna ngoje namumerere gorani isikali mwaye abwate birengereri yani oko ya usuni getogo yani aitu matite agonde nga nande nyaboke na chietoro mwetaka chiko mumani akimwana nyaboke bona kale ngiga mulire tena na nyamusi potambe na bonko yunga nyaboke ochiro ko mocheki akumuchira paka mwaya ali asakale umwana oyo yonko mukibano chingwali kururi paka buwaje lakini tata yani ebirengera ringinje nande na egendo kingiri na inyoire eke mayane kia Yesu ikanga onye ninche na nyorete musubati ungamuna nyamusi ase nginje ndocha ngamangana manga abira ase familia yiga bakole kumo oyaga komo amangana kurwa oyo mo amangana kurwa baka bono ngere korra kana uno musubati kwate chimba yango bamukayo minto enango bwata yani nje ndanganya pikuru ase familia yiga elinde nda mama na nyaboke libaga elinde linyiba ngibise kutyali elinde lyo useyo ninyendeze ogaya tali kora kuri jibu ya abagana nde otumio numo saja otumio bongo umayete into sikirete mukaya nabokora kiriti gale igoro chenga tarochi lakini ima ngonya korengereria ale nere nkonyo gochare ni lichi kera bengo kunganya na poli chibu kakicha banyora murembe nje tingukana nabo bakogenda asiba komenya kakicha bamenya ase manyite na njengo na eta na bakwani mtagenda amenye go paka ngebe no bakonyora mucho kurotimanya lakini rende mangana ya kunyarengere hinga gwate ba kwanyora nyaboke okora kibwate nyamusi kusumana kochaiga nyamusi kwa umirana nere na umirana nere na ranga abwate birengere lakini tata nandika kya so kwanja kwabo ndagite mwete bona bunaye tata nayo munyino mucyo mama nimeteke kumweta na mukaya ona gotero kwae akiwa mama ine taranta ya ine rogo koraigo njaste yumukunde gete gaki mama nandi bono kiora cha kunde ko musacho mumete nere nyumba mama mukaya nero ndisikias nange sekinande stete yonari kucha kaikanchi kumukunde wamanyire gusene rwa tieto kaewa mune ryo kora abenda roje mungaina ne nabasubati bande elinde okabuga nga neringi yoko mwa kumbe kwa maire ri kigero kingo gole nankero ngokora kana ke lakini ngora igole ngabasubati bande njitali aro na bebi ngabasubati bande ngora ngaina na bale ngagenda oligi gosenka baba kwanyoro nga umwana olenge buyo akire nya mwana ogwesi bitali gwesi ekikara kingora akengure basi ayabona onyago kwaiwa ayabona yana bono kundore garia elindo ncho mwana na tarabe wero nche nyamusi igokobera bwone ga purutani kora kundore igoro nyibweka ige pundo kelio kundore to mwana ne akona kwara magoko akona gokora gusena ki elinde na nchongo morende mbakini biye mna bana bane yanju mutyone orolekane ogerete manya mpako muga konde rero tali konyibu ninkwana liya ninkora tali konyibu nayogera manya nga kwangeta nirinje no muga koninto kurugese to nyomana nje tutana ko machacha na linde tutana ko irana kwari wanchi ando kwani mukaya anayo manyene bikara inaye mamu mwabo inchenche kumu kwani regara tebe kindi saidi ya mama
Nona na buku understand feeling yo montare. Afutawari nchengo temande kumu support sana. Wana nande chikumukani ga mama stay na chikumukani mote ya hotel. Mama ine taranta stay na ya mama. Lolo kumukani ga yo monene. Nchena ncheti mpinga chiko senini aranera mama. Ndagi tokole orole bnoko kare mangana aguiga orangeli nyamusi ayo monene uratemo kumukwanira usina chinji birengere zingenju mwete nande boniga amoje ni ngotu ari birengere likimaino usuna baranganye anganye mwete rietari family liko banga lola abana bali bomuga koli gisemba mali mu mururi oyo monene gale tumusubati bali kolenda mumva kama myoki bitina iga mali bono tu turaba soko nyoro boso ikubono gakina chinguru cyabo boninga okwani na nyamusi omu advice nande gento kende tatanta itego kote nyabukere noranga cyo kumurusiga ira nebuwaye emujono yogo nanduwani omaite natakanduwani natakanduwani ikine kindara ho nyabuko monyene agataka korwani aye mwete bono tata unane akonya mukogoti natakambe ko mukogoti obonse akonya konanginga mukogoti gataite ko yani ambu atega ambu atuga tata Na ulienda hospitali? Hapana, nilipewa dawa ya kienyeji na shosho. Dawa ya kienyeji? Naam. Aha. Angalau sasa nimepata dawa. Sasa uko sawa? Sasa akili yako unafikiriaje? Merudi kazi. Kazi? Kwangu? Hapana. Sidhani nitaendelea na wewe. Madam tu nisamehe. Tafadhali, sidhani nitaendelea na wewe hapa. Nisamehe. Si kwangu. Nisamehe. Yaani watu huku hizo wanatafuta kazi watu wengi. Unadhani wewe enda kubembeleza? Madam hapana, unajua ni ugonjwa. Hapana. Siwezi kaa na wewe baide. Unatoka kazi. Madam nisamehe tu. Nitana sasa mwisho. Let me tell you. Nitakusamehe leo. Lakini siku nyingine ucheze na kazi yangu kijana. Utaamini ni mimi naongea na wewe. Asante madam. Noro chefa miro chigotumeka. Aje ko chiko materi ngani njengo kunde kitasenga jakaro mwanga ina nete kabwa se mwanga ina nete. Ayo ko materi ngana ki ndo ta ko ira ngora. Asenga njeru kwa ko ri wa kundo yi. Uta ko ira ngora. Ibindo nyoro go chi. Aya bano go chigo tene no chiko materi nga. Anga chenche go sena ngate na ye ke bungu. Iga ye ke bungu ayo ga ndo ngere iga. Bas mwana one abe boronge. Mama akina motebe pi. Na motete agante inga kingo moka enti mo support kende kingo. Mama akina ko sana na ya tingo nyara tunanga. Tingo nyara. Toko nyara. Ekerende bano ko nyara no ko ruwa nera. Ina re solution. Ina re solution. Ekina kikiagera na kwa chibwikire. Chibwikie chibere chibwe kaina mangana yabere kwande biringa. Kuli ko nyara. Asenga njonje na agotebiri nkorere iga watebire turi konyara ayebona ekere kienyenjo kiao ngita kyotige nore ngene gyo korona ke kiao nare ne bikongo nyamwae na nete tibeso kagora ibire byao in fact ino kiekere byao kore okay kinze jota konga presa gaiga nuru chimnense yeture kirimunense yaelire hono takogero takonga presa gaiga mwana onata kuna kuarama goko para nyamusi yoko gere njali tali kondi pingo tikolengera lyo mwana one kende tali goswa njali tali kondi ayebona
nato mwete kintu kiagerete ngamutika niringa naroche nga mwete nto taitirio no mwete nyabuko mindoro mundu bwato riogirioka yani eroka ga merete rikondo. Hata unanishangaza. Ni nini sikupiangi kwa hii nyumba yangu? Umewahi kosa mali unalala? Chakula unakosa? Sasa mbona unacheza na kazi yangu? Acha kucheza naye. Ningekuwa nacheza na kazi ya penye nafanya ningekuwa sahi nikiwa sawa. Mama ngigente kirekina nyawo kosa kisaicha. Mama noko bandari musori umu yibo. Tayi urete na kiyego yemutega. Apart from wanjana bana. Enda manuri ya mangana maya, njongwanira umwana one, njenyore ngotigire amangana aliyoko na hotela ngausena ki ngomoto. So, mwana unataka na hotela moto ayaba unaibo awaki. Sero singo mwana yono bechi umone kiagaro ko banyo wake kisini kege tambe. Hata kitoko konyoro ngendera ni gasi lakini no tayari bora. Ndiso mwana. Yesu. Itani okoronse mwabiri. Eyo negosori kwegya ya Omoitongo unayaletwa simule na Ndizi TV kubwatana na muno mubagani o Camel Park.